U okviru kampanje Govorimo o mogućnostima. Djeca sa smetnjama u razvoju su 10. i 11. septembra zajedno sa svojim vršnjacima uživali u aktivnostima 4. godišnjeg festivala kulture i prirode Vidrafest 2011. Vidrafest organizuje Ministarstvo kulture sa ciljem promovisanja razvoja lokalnih zajednica Skadarskog jezera. Ovogodišnji festival posvećen je vidri, jednoj od ugroženih vrsta Skadarskog jezera. Prvi put u okviru festivala kulture i prirode djeca sa smetnjama u razvoju pridružila su se svojim vršnjacima i zajedno uživala u ekološkim obrazovnim aktivnostima i igrama na Skadarskom jezeru. Pa gledali smo predstavu, igrali se, šetali i tako. Pa vidjeli smo trbušni ples, pjevanje, klovnove, crtali smo, svašta ponešto. Kao i prethodnih godina, tokom dvodnevnog festivala, puno zanimljivih aktivnosti dešavalo se na različitim lokacijama Skadarskog jezera, poput akcije čišćenja, vožnje kajakom, surfovanja, trke čunova, takmičenja u sportskom ribolovu, biciklističke i pješačke ture. Vidrafest 2011 pridružilo se kampanji Govorimo o mogućnostima zato što smatramo da sva djeca, bez obzira na njihove potrebe, treba da učestvuju u društvenim aktivnostima. Otuda danas na festivalu sa nama su djeca koja učestvuju u raznim sportskim, edukativnim, dječjim sadržajima i čitav program organizovan je u saradnji sa UNICEF-om i Udruženjem roditelja. Vidrafest je 4. crnogorski festival koji se ove godine pridružio kampanji Govorimo o mogućnostima, a to su prethodnih mjeseci uradili i festival dječje pjesme Zlatna pahulja, Kotorski festival pozorišta za djecu i Whitefield Jazz festival Bijelo polje. Kampanja Govorimo o mogućnostima prerasla je u jedinstven pokret koji podržava potpuno uključivanje djece sa smetnjama u razvoju u život crnogorskog društva, u porodice, škole i lokalne zajednice. Postičući prijateljstvo između djece sa i bez smetnji u razvoju, kampanja Govorimo o mogućnostima već drugu godinu za redom pomaže izgradnju inkluzivnog društva u Crnoj Gori. Mnogobrojni posjetioci Vidrafesta sa interesovanjem su posmatrali figure od recikliranog papira koje su zajedno napravila djeca sa i bez smetnji u razvoju na Skadarskom jezeru.